Hawaii, USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Paul 1, Lagkip, ti napalabas. Ano ko na, Walter? Pag-iulit mo man, please. Ay, Marian. Mga man kunak no kasjay. Ganya. Nga pati si ka. Ket kursunada na ka ti amom. Baka sir-sirken na ka. Oh my God. Sige na. Bye. Marian, hello. Hello. Hindi apay mo tinakasjay. Sabi nga min na ibagat kasjay. Nasaktan ti girlfriend ko. Ang problema nga min. Apa nga min nga di problema dagiti amo na problema na maten. Katulong ni Suna. Katulong lang. Anong magbibiyang na? Di na masamon ti tumawag kanya. No tawagak, nakabisbisi, hanang sumbatan. May iliw akong kang kuha na. Saan na kasi idi nga, mamangan mo't magtupod no ti kunak nga, pati Suna, nga katulong, ket agkursunada di amo na nga playboy, nga babaero. Tawagak, masapo lang ipadispensarak. Nga may ditawagak, manong nemi, unattended na ti cellphone na. Inulit-ulit ko ng kasi nga. Tsak mo mo kontak. Apay nga minibagak ti kasjay. Nakaguran ti girlfriend ko. Apay bagak namin ti kasjay. Buisit. Tingkay nangigan, papagayam, ket may salay nga paset. Ti pagkasaritahan, lagi tinapalabas, ti pagayam tayong Walter, iti Lawag City. Nga dito ti may kadwa, nga lagi tinapalabas, ngantay pagpilian, para ti panakapili ti best leader of the third week, third week, iti bulan ti Mayo. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, The Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta di Honolulu, Hawaii. Kaya ti programa tingalagip tinabalabas iti Action Radio TCJ Silawag. Ay iti panangimat mataw ni Station Manager Attorney Nick Malasig II na pangabakan niyo kadagiti agkakadakkel a premyo. Darakkel iti premyo papagayam. Ay kung ipalagip. Malaksid iti Malaksid iti weekly and monthly prizes at apay agur-ure kata kayong grand prizes. Grand winner umawat iti 50,000 pesos. First runner up 30,000 pesos. Second runner up 20,000 pesos. Ken third runner up 10,000 pesos. Ken may sa nga special award nga umawat iti 5,000 pesos. Darakkel lagi di premyo, di ba? Nagsipod ta, malaksid ka ni Rey Fiesta na gapokeng kuha na at apay na ito iman manage ng negosyo ng Yum 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 Letson. Yum Yum Yum. Yum Yum Yum. Special Letson Pork Belly. Ayan. Kahit mabaling yung order, kaya makasat. Kata, ag-share tayo. Pag-share dito yung programa tayo, iti ababangan lagi pinapalabas ni Walter Papagayam, di page ni paring Rey nga Rey Fiesta Sentenciador Award. Pag-share, ken paki-like, ken usang ka pa ng follow, iti Facebook page ni paring Rey nga Rey Fiesta Sentenciador Award, paki-follow. No, iti YouTube channel din kayo pakanggan, kada ito yung pakabuyan, dito yung video tayo, like, paki-share, ken ag-subscribe kay kuma. Iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award YouTube channel. Diba?
Okay ba? Barakat lagi siya share ta ito ituloy nga ibasa. Ito'y ababa nga lagi tinapalabas ni pagayam tayong Walter iti Lawag City. Nga napimpitas tumadlang. Orayo mambuyal toy. Kaya tumadlabuyan sa jay alas 12:30 king ganat alas 2 iti lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Tapno makompleto matlang iti kompleto nga panakaiportray, panakaibasa dito yung pakasaritaan pabagayam. Okay ba? Di manong yung anemi dito yung Nemi Ruiz, hosti lagi tinapalabas, hosti dir manong Nemi, hosti, ano ba? Idi Kalman Line na programa. Okay? Terererereren, terererereren. Okay? Nag-share kami na. Teren, Soledad Nilo. Yan. Okay, Kasinsin, Perlito Lito Ruiz. Okay. Terera, Juicy Natividad Acido. Ayan, ni anong tanganan? Tarararan, ni Aurelio Fiesta Jr. Ayan. Tataran, taran, tataran, tarararan, taran. Cherereriran, taran. Cherereriran, taran. Okay? Ayan. Hindi ba tingin na ito'y fourth grand finalist tayo papagkakasat? Yan dali, Kwan. Malpas tayo ito nga bulan na at danton fifth grand finalist tayo. Ito, pakinggan natin ito. Adan, fourth grand finalist, iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kay ni Mrs. Vilma Castro Garcia, tubo iti Sungadan Paway, Ilocos Norte, kanagdamagdanad sa Diabalawi, Pagudpud, Ilocos Norte. Denggan tayo ti awis, ken panagyaman ni Vilma. Awawisan kayo amin apo nga agsurat kayo met iti programa nga lagi kinapalapas ket napintas unay ta maiistoryayo ti kabibiyagyo yaman ak unay. Yan, dedya inangigan nyo kapsad at fourth grand finalist tayo. Iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story. Ay padaanan nyo ti Adan. Nikuhan, nai-uploadan dito ikaw na. Video na, dito parang interview tayo kuhanan ni Vilma C. Castro. Iti Balawi, Pagudpud, Ilocos Norte, iti fourth grand finalist tayo. Kablawan tayo ba nag-birthday tangal daw? Happy birthday tangal daw ni Mylene Cadiz. Dito makupit Bacaril, Ilocos Norte. Nagapo ni Comadre Salvacion Basyon, Mateo Ventura, dito Kasili. Kaya? Okay, advance happy birthday kini Jillian Belruso, kini Sander Belruso, dito barangay Sawang, San Juan, Ilocos Sur. Okay, nagapukada Gilbert kini Ana Flora Belruso, kini nagapukada Kilio kini Janet Balcobero, dito barangay Sawang, San Juan, Ilocos Sur. Advance happy birthday kini Eden Antalan, di Singapore. Advance happy birthday kini Roselier Ruiz. Iti Marcos Ilocos Norte, from your family and relatives here in Lobot West, Talingan, Lawag City. And advance happy birthday kini Kapitan Michael Mateo Palting, iti Talingaan, Lawag City. Advance happy birthday kini Feli Casor, iti Talingaan proper. Advance happy birthday kini Jeremiah Castillo, from Kagawad Hill Castillo, di 48B, Kabungan, Lawag City. Dengar din ituloy. Ngay basa na ito'y lagip tinapalabas ni Walter iti Lawag City. Ngay madadan tumit lang ngayon kay Denggan into no into no Aldao, 12:30, aging gana ti alas 2 iti lagip tinapalabas iti Action Radio, DCJC Lawag. Di gini ba naman ngagbibuya kanya kita, ada to ni Perlita Glipe Matias, ni Mila Milyare, agrama maten kini daduma pa yung madamag bibuya, ni Arlinda Estabilio. Okay? Okay. Kita, dagi ni taga Hawaii, hintay, denggin nyo, dito ay plugging tayo. May panggap iti, yum, lesson, special lesson pork belly, pakinggan natin.
Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo di cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo, iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento, nagbalor laing iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab, Letson Belly, nagbalor laing iti $65 plus tax. Ken, 1 whole islab, Letson Belly, nagbalor laing iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans. No ang order, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, ket agorder itan Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Ray Fiesta. Yan, dagiti taga Hawaii, suportaran nyo man dati kapsat kang kayem. Ikayaraman na, nag-order kayo, iti Letson Belly. Gagawa sa atin. Di ba daw nga bibuya kanya kita? Sakbay nga tayo ituloy, nga ibasa na iti ababa, nga lagip tila palabas ni Walter Itilawag City. Ito'y na ni Mila Milyare, ni MJ Agonoy, kasama tayo ni Perlita Glipa Matias, once again, Nelly Gasmen Arcangel, Tessie Serrano, and dadu pa umadaman nga bibuya. Teka rin ituloy, dati ababa nga lagip tila palabas ni Walter Itilawag City. May sakla nga tricycle driver dito lawag manon nami yung napasnikak iti nagpanagpasada depende di diskarte jak unay agpilpila di ba damet pagmiyemura iti asosasyon iti agpilpila nga tricycle dito siyudad Tilawag. Namamok ni Mary Ann manon nami idi adapay lagi suna nga kas sales lady di may isang department store nagpropose kang kuana. Tada di kondaway nga mapangkusunduan itulod hatid sundo anong naming. Naging ka nga nag-waitress o nagpaut na pagyanan na. Naging ka nga nagbalin nga katulong manong naming. When? Kaya di may sangal daw manong naming nga tinawagan na. May nakmanalain. Pamanam, na grocery. O sige, umaya ko. Tinulungak nga naggrocery manong nami aging gamal pas. Siyempre, inlogang ko digiti grocery may tricycle sakon na intulnog isuna iti balayda. Balay nga pagpapayan nakas katulong. Siyempre, manong nami binagkat ko ng inserrek digiti groceryena ket kunak. Idiyawat na ti pagplete na. Saan libre? Hoan at agapumit ka nagiti amok ti pagpletek. Pagpletek? Agmamisa ka? Haan? Sino ka doon? Sika. Awang nga duwa ka, sika lang. Nga butane, dagiti duwa nga among kagasawa. Napanda ng opisina. Dagiti matalong nga anak da. Nga diyan na una kat adan itis. High school, junior high school, at the pilot elementary iti dua, nga inaudi, at dada di eskwela. Napinasakit akong daway. Hala, sa balit na doon panunot mo Walter ka. Mabaling nga dito ako namangan. Sige. Na damatin na, linay nga ina po Ngayon maong president, damat dati bagnet na ginatag mo, di ba? Tiyapam. Anong kahit mong pag-isawsawan? Bugong, kamatis. Kahit mo ti bugong ipon. Kaya wala nyakit na saanin. Baka iskurak sa ni Direto yung kundawin ako naktinakim kumano. Nangan kami, nagsinsinubo kami, manong name nakarag-ragsakan. Kaya gaya di malpas kami, mabalinti bumulot ito at bras. Nakabumulot ko bagang ado dita di saan pa yung nausan.
Laikang ka, toothbrush. Nag-toothbrush ka mo na, nag-toothbrush akmet, manong nemi, kalpasan na. Inakon ko na kumangin. Kasla kahit ko't maturog siya. Loko ka. Ingka iyakar nga rin tricycle mo. Kamu nga awan. Iparparata dito sa ako. Inot yung ano, hindi pasta yung kaiyada yung. Tapos nung sa nga makita na karoon mga aping at nga nagbayag datang tricycle. Di mo tila pumanaw na di nang lukanan ni Mary Anen ko na da. Baka mamuanda di kita mo. Sige. Ket dito ko yung manong naming na napasamak isang kumapela rumpeng mapasamak agsipot inteden ni Mary Auntie kinabirhen na. Hindi mismo kasilid na mano. Damo na unay, manong nami amaramanak itinapangot di kiti lips na tibarokong na mangid ko manong nami di kiti maading-ading nga asog ni Mary Ann. Oh, Walter. Mary Ann. Walter. Nga niyaman ti mapasamak ka data. Di nakbaybayan, ha? Uy. Siksik ka laing. Baka no, ti problema da kiti amok ket agbalin tumata problema ta no gasawa ta. Ano namin ti problema da? Da babae, da kabit ni sir. Ket kakaasi ni ma'am. Kakanayon da nga agap-apa. Ket may apektaran di kiti talong obing. Ket na maapektaran ket ata masagnanak launa. Problema, ti problema da problema kmeten. Hindi mo amin por problema, anti problema sa bali Basta, masyanak ka rin ito, Bing, ken masyanak ka ni Mama. Walter, kare, Mera. Manong nimi dito yan nga napisang titalon ti langit nga ikutan ni Marian. Manong nimi dito yan nga namin pinsan nga nagmaymesan ti bagimi ket dito nga nagunod ko ti amin namin. Nga naulit-ulit mo amin. Ala, maghawid ka hon. Nga nangagawid. Yung kay tuloy yung tagpasada. I love you, Marian. I love you too, Walter. No pa may sak lang tricycle driver. Ikarikan ka. Napintas to. Natali na ay nasa liwanwan nga pamilya at bangunan ta. Wala na mo ka. Nga duturnong mo. Imsiyak. At ang pagbasbasag kakapsat ko. May isang driver. Ken katulong. Basta tiras ken kagpimpinategta. Ken sa mo tutultuladen. Ti aramid ti amok nga lalaki. Saanin nga naulit daydi manong nimi agsipud ta nakabisbisi ni Mary Ann. Numanin tumawag ket no astang sumbatan na gur ka da problema ngamin. Ano problema mo? Ti problema da kita kasawa. Pero minga sa adang agsarding agap apa. Maapektaran na ito. Ami nga problema, ti sa mga problema. Si Kamet, problema na lang katulong ta ka lang. Apa yung tanak? Di mo kayatin di pakisinarak kanya. Siguro, kursunada na kami at aamong nga lalaki. Natakunan, pakiulit mo man? Walter, pakiulit mo man? Baka mo sir-sirkin na ka, ti among nga lalaki. Kasta ka dito parang iparok mo kanyak. Siguro, kabutan na raman namon, kat kaili mo. Kat kabuta, asasidag data among nga lalaki ka. Kasta kagaya, ma. Sige, bye. Apa kami bakal tigas jay? Nakaguran ni Marian. Jesus, kadi ditawagak manayan manong name unattended. Takaw, problema. Nadlaw manong name nagitipadak ka tricycle driver, iti problema. Hey, Walter! Sakit problema ma. Problema nga rin, problema. Nadya kaming girlfriend ko. Nadya katulong ang girlfriend mo. Malapsat. Wine. Bye-bye.
Problema kami problema na dagiti problema dagiti amo na. Problema nga tala. Ti problema kita. Ni ibaga kita nga amangan met no kursonada di amo na nga lalaki suna. Amangan no sirsirkan na isuna iti kwarto na. Agad nasaktan na. Hinusgamit tayo. Mga nga ito saan ko nga makontak. Ala, sabi ko man na makapagkinaawatan kam tumaglaan. Nadlaw datatang kininanang kadikapsat ko ti problema man. Ano yung problema? Sander. Walter ko na kong. Itatang mo't, Sander mo ayo kanya. Malipatan yung mo't nagan. Pero inaunang anak yun. Ano problema? Inistoryak ken kwa naman ang may. Di problema, no aping ang problema di katulong na akayan ayat mo. Kaya di problema di kiti agasawa nga amo na kasi jay. Uwin. Masak na nga tama ta siyempre. Di pa lang nagtalaw tap na awan problema na. Sayangan na nga tama ta baka mayat mo ti sweldo na. Ija sa mo ti nagpautan na nga nagtrabaho. Sabi namin nga, alagad tawaga pa ba rin no, makapagkinawatan kayo matlain. Makalawas pa no name idi isun ti timbawon. Hello, sweetheart. Sorry ka nagdimbaga ka. Idi dagos ko mamat ngagsuri kang kang. Di ka matakwa. Unattended mo ta cellphone mo. Mabaling ka din nga kilan ka. Siya? Amis mo? At polisipyo ko manen. Tatricycle mo Imagura ka, nabibitas no ko Kung amin imbiling kanyak ni madam, nga surot at tinalimad, nilakay na. Maghalak ti ebidensya. Kotse nga alba ka, buludak ti kotse di barkadak. Tag kotse ta. Sige nga rod. Umay nakalan dito sige. After 15 minutes siguro, tagtutan. Napakawan na ka din. Sigamat ngamin. Kila dapat bagang. Awan ti panagtalik mo kanya. Sorry. Ang kutunol ulitin. Ti agatap. Sige nga rod, umay nakan alain. Nagbalagi kam nga rod manong naming ng surot. Nga adali kita ebidensya. Mismo manon naming nga di manon ti babae iti sangwanan ti opisina ti amo alalaki ni Marian. Na picture na ida. Sa idigtarayan ti kotse na picture na pa ida idi aglugan da iti kotse. Sinurot mi kat simragda manon naming ti may isang restaurant. Pinicture na pa manon naming ang video kasumsumrek dagiti dua iti restaurant. Ay nga napan adi itunay gen ko na kanya. Sweetheart, siya man lang ti mapan mangi video ang picture katakwada. No siyak balasin na kisa. Sige nga rin, ito balakin ka. Ha? Uy, agan anos ka. Tano masolusyonan, masulbar ti problema dagiti agasawa. Awan tumaten ti problema. Kat no makatulong ang katakwada. Amangan no, dakkel tumaten maitulong da kanyak kadata. Basta nga rod, kinapasama, kalpasan na, manong naming tulog ko isunan, iti bala nga pagpapayan na. Kat kalpasan, manong naming iti duwang aldaw, tinawagan na ni Mary Ann. Good news. Ano good news? Nasulbarin ti problema. Dagiti amo. Na matangak, siyak-saksi ti eksena. Nagbababawi ni Sir, tinawagan na di kabit na, kahit ini-speaker na cellphone na, kahit nanggamis mo ni madam. Nga, ti panagsina da. Kahit nagkarin ni Sir, nga di natin ululitin. Kahit digit anak da ngay. Kahit pati digit anak da, di matangan da ti amin. Ti panagkinaawatan digit naganak katakwada. Kahit naginarakog da. Kahit mom, nagdakal titad na kanyak. Kadatang nga premyo. No agasawat anto kanon, isod at makamo nga gastos. Anya? Di maisib ti ornong ko. Ken ti ornong ko. Ken kunada pahay. No ta ornong yo, ket hanyo mausar para iti panagkasaryo kunada, isuntot pangrugyan nyo.
nga pangipatakder ti balay ko na. Ket mo kurang na nayon mi. Kadiro kasar kayo dapat da kami tininong kininang ko na. Nakaw. Magitam babayan ti panang tulong ko kada kuada nga nagkinaawatan nga nagsinubyan nga saanin nga agbabae pa ni sir. Kas kanya katulong ak lang ngam nakatulong ak kada kuada nga nang sulbar ti problema. Awan ba ti problema ta? Iti pagkasarta, tayo sudan ti mangsagot. Adalote, nga ko kami jay asidag ti balay mi, katsa di tingarot pang ipatakdaran at balay ta. Wana, takila balay. A dream house. Nga kunadan to, imposible, tricycle driver kang katulong, makabalay da, kasta kadakil kan kapitas, kunada. Kasta nga ro tinabasamak manong naming. Isuda tinaggastos iti panagkasarmi daninong kininang nga amo ni Mary Ann na ipatakder maten ti balay manong naming ket dito yan manong naming ang nagnaid kami iti asawa ka ni Mary Ann nga edi ta adan sikug na nagpakada maten hanak maten kang kalain ng katulong kunana jayat maten balay ket asikasuak dagiti anak ko dagiti anak mi kini Walter ko na. Talon tinagbaling nga tricycle ko manong name talumat dagiti anak mi Juan manong ket ti asawak tapno di kasta ket adamat pagpalabsan na iti oras nangi apasdek kami iti karinderya at asdek ti balay mi manong name ar-araken dagiti padak nga tricycle driver. Nagtultuloy pa lang ti kinadriver ko ti tricycle ket nagtultuloy iti panang manage ti asawak manong name iti karinderya. Talo dagiti anak mi, at damat siyempre, kadkadwa mi ti balay, tapno saan kami amarigatan. Kung ada nga rod, tricycle driver, kan katulong, nabintas, kan nasa liwan man ti biyag da, anak ka na nama, ti masakbayan dagiti anak da. Dito nga rod, ti pagkasrita, thank you, manong naming, itilaing mo nga nang ibasa, kit sabi ko damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti patak nga nagdengeg ka nagbuya, more power to your program. Ito agyaman nga bagayam mo, Walter, Itilawag City. Thank you, Walter. Thank you, kadagdag buya. Oy, dagiti tagahuay. Hanggang pala po mapanaw. Dinggin nyo na ito. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo di cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly nagbalurlayang iti $65 plus tax. Ken, 1 whole islab Letson Belly nagbalurlayang iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans. No agorder, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, ket agorder itan Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii, owned and managed by Reynaldo Ray Fiesta. Ayan. Agorder kay itan, gabsat kang gayem, gabatan na imas ti Letson na belly. Ni Paulina Baluwalwa Bautista, thank you Paulina. Salamat ka ni Erlinda Panterosete, thank you. Ni Nelson Alwag, ni Comadre Basyon, Salvacion Mateo Ventura. Once again, happy birthday kini Mylene Cadiz Makupit Bacarail Norte from your family. Okay, Robian Agpawa, Perlitang Lipe Matias, Binamilyare, ni MJ Agunoy, Ken Dadungan Panginagbuya, Padarandak, Hinaklamangan, Sakto Agsubli, iti Dear Manong Nemi page, iti programa nga Dear Manong Nemi. Thank you for watching.